Labor Union na tumpenta trok si Kebrahini angdeng Republic Day Catalan dun. West Carbiang Longrong Khang Constituency Kapalo Konangtan Hanlo Progarong Along Marathon Race Mati Thongnok Peki Kat Kacepati Kibipon. Dongmukak PHC PHE Mati Town Penalongta Indeng Trok si Kebrahini Indian Republic Day Arni Catalan dun. Dipu Gov Boys School Pathua Klamalong Indeng Trok si Kebrahini Indian Republic Day Alir Alon Pen Catalan Pon. Trok si Kebrahini ang siamai lo, asal mai lo kecil tong kado we paning tong kan suruh parpik lo, pini pora teng beng tu mula kecil tong teka pot, lapen teng, kalau tadi suruh lo kami non, ada play kalau me do, si ko ansu teng suruh parpik lo, lebar union, dan kecil tong dong, kado we kecil ding tong pan lapen rong, dan kecil tong dong lapen tela, street market committee doan pantai ini tong me suruh parpik lo. Non ke bangji aningkan long stame lebang so programan sedikit pati kontegi aphan itu nda kaci sigding sonsi dopo lapente nami tum stame lebar union pan ili bike ko chuni ri bangke itu nda street market long nona market bangke mane pu hingkreng kaman sido nasi labang so market long angin auto mahasa menilihin dan chuni ri long labang so market pan ki pati koni aphan lapang tang koni lapang tang dang koni aphan chuni ri long lapente bike ko bangke ke jor gelang tum tamel ada non jor thek long te market long ke chaino hi dana jor thek long chaino hi dana ador thi chaino hi da basi bike ko bangke rong te bok te rai ka do we suyor cholang tomang tami ansel bang so market aphan nang pati poni nang pang dang konji aphan tami nili hin te chuni ri lo lapente kithe gidin council ka chari tum phasta me nili chuni ri lo je labang so market aphan nang lang dum chari je phang lapente lewar union pini ka chitong dum doan phasta me labang so market aphan ki pati poni lapen ki pang dang konji Dok mukak mini PHC along tami. Ada porpai trok si pen pang cengsi. Doktor thong teron pen Japon si doctors lapen narsatum lapen kadu kawe chokomar atum pen pini. Indian adet adang pi along Catalan pon gaf asahem along din Catalan pon asomsi alang litum da asahem mati hospital asahem along sitami ning arong pen talong dun. Dok muka pen terang kewai song terang karbilong reberta long berta. West Carbiang Longrong Khang Constituency Kaparlo Hanlo Krogarong Along Karlitang Patora Hemasor Api Apola Pen Ai Katumapan Chikimo Ponsi Batai Hini Apoy Marathon Race Mate Thongnok Beki Kat Kacepati Kibipon Karlitang Patora Hemasor Api Apola Pen Ai Katumapan Chikimo Ponsi Kedamtang Ningkan Surihinira Inkoy Aningkan Marathon Race Mate Kikat Kacepati Kibipon along pining lethota patora hemasor lapen Hanlo Krok Sport Club atumpen cepatir pipon si arkoi nipai ingkoi da trok Republic Day arni kithe pacetong dumsi alang litung pining lethota patai hini apoi labangso kikat kacepati kibi padu pangtu labangso kachikimo amai along aluhi aman penang kacetong dun Rata Brongphar Board Chairman Cooperative Society Karbiang Long Harsing Tisu
Minority Chairman West Karbi Anglong Bimol Timong RMC President lapen kaprek man pengkidu aluhiatum nang Chitongdun. Labangso aningkam surihinira ingkora isi aningkan labangso ikat kacipati along Bipol Santami Alangli. Kabor ipen aprangsi anong i Cepalongdun. Lapen adun tu Surat Johan hini anong i Cepalongdun tu. Lapen Ananta Gonj Kithom anong i Cepalongpon. যোৱা বছৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু এবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এই সাতলোকক পিছপৰা অঞ্চলত কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ ৫ নং ৰংখাং সমষ্টিত এই দংকামুখ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ নৱগঠিত এই মিনি ষ্টেডিয়ামত আমি তৃতীয়বাৰ এবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱা বছৰে ২৬ জানুৱাৰীতো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা কৰিছিলোঁ। এই বছৰ প্ৰথম পইচাৰ পৰ্যায়ত যোৱা বছৰো তেখেতে পালে আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত অহা বছৰ আমাৰ ৩ বছৰীয়া কাৰ্যকাল হিচাপে শেষ হ'ব। এতিয়া সমূহ অসমবাসী তথা কাৰ্বি আংলং প্ৰতিনিধিসকলক মই অহা বছৰটো মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মোৰ পৰিয়াল জয়তে মই আপোনালোকৰ চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম 1993 চনত দংকামুকাম তথা ৰাংচিনা কলেজৰ হজতে মাৰাথন ৰেচ 14 কিলোমিটাৰ দিছিল। সেই প্ৰতিযোগিতাত Ar koinifai ingkoida trok ani Dipu Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong Ingdeng Trok Sikeb Rahini Indian Republic Day in Samjin Pen Katalon Pon. Aluhi Aman Pen CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh B Lapen EM Mrs Pen Kedanglok Karbi Anglong Deputy Commissioner SP Lapen Kaprek Man Pen Kedo Atum Anta Chitongdung. Aluhi Aman Pen Nangka Chitongdung CEM Tuliram Ronghang Arideng Pen Indian Alama Inturpon. Lapen Karbi Anglong Pen Dr. Kacari Dunji Ariso Ejang Atungapan Kacari Dunji Apan KEEC Pen Tangka Lak Horab Dunji Laso Tangka Kilongji Apan KEEC Pen Kacari Dunji Abang Mo Dr. Under Api Dan Karbi Anglong Alongsi Sai Klempon Buku Lamdon Cedoklet Apisi Laso Atangka Lapen Karbi Anglong Aradakar Ia Hemprek Article 244A Autonomous State Hangbomji Lapen Kacing Thor Asaita Klempon Bomji Kusi Rat Angno Lamjai Ponsi Ingdeng Trok Sikeb Rahini Republic Day Ing Samjin Pen Talonpong Kedoan Eletung Ning isi pen ajil ding pen kaca song Hemprek Article 244A Bharat Kachari Angkang Along Ketop Da Kalau so Article 244A Bang Eletung Ning isi pen Ing isi pen long de Hang lo long de tum long vekji Lasila da itu hang bom nangji Ye development akai Asayang ding Eletung tempon bom nangji Eletung Pining emang ke Eletung